روش هست نه در حقیقت به وی فصله بیان ویادا که او اختلافات هانه نبان اختلافاتی که بیشن چه دبن يعني الجورا قرشو وينتمي از حال الجورا حقيقة نينة يعني حقيقتها باختلافات تنه باختلافات صورتها روشة صورتها يعني اوكي ناويشة قرنشة يعني صورتها قرنشة صورتها يراوش معنى قرنش ينتم وان معناته ادوي صورتها ده انا اصلا ده حقيقتها اختلاف تنه خوش و زيك رنجي وعيسى بو نداشت يعني أبي وزيري جيك رنجي وجحزة عيسى تبينكي جبينكي را صاحب نبو يعني بينكي نقرتو ومزاج خم عيسى خو نداشت ومزاج كوبي عيسى جي تو أخلاقكي خوياكي نقرتو يعني خويكي أو كيكي نقرتو خم كوبا يعني أكيد بين أبي إشارة بالقصة كي باي حضرت عيسى دياوي بتسليم صباغة كي كرهو صباغ أبي جل ملابو ياختكن إجا كان حب كوب لو درينا هر كوبا كي رنجة كي بوياغي تيدايا إجا وسطايوي كان حب لقوراوان كوبا كان حب جلاد ديكي دبيت هر جلا كي تيكي كوبا كي يعني جبو رنجي وان آرينا مثلا فايوان وصافستنا ايك زر خاصية تبكي كوبا زر نشاند كه تبيا بكي كوبا زر ابيا بكي كوبا صور بيا بكي كوبا راش بيا هو تم نشاند كه وديكي ودشار ياوي وحضرت عيسى يدقرا تفت كوباكي ابيا جويدا تي بالاغ دبيت تشكي بالاغ ديكي وتبا كريا كوباكي عاجز تبا بلد غيدة دبيت تشكر دبيت كافيا وهابو يعني القضايا ما قال ما هريكي رنگي خصنا قال بي رنگي بيا يا هستيشا دبيت مثلا تقاضي كيجا رنگ در كبا مثلا بيا صور بيا هستيشا دس اقداوي جيكي كوبي دردخا صور إيجا شتخازي زر دردخا دس اقداوي جيكي دردخا زر كوب يكا اما رنگ آيري رنگ جمعين اگر بك هاي وش كوبي حضرت عيسى هبيا بي اختلاف هاني او نكرا يعني بي هاي سوء استعمال نكرا بزن بيا كنت هرتش حقت هيا كهادين عيسى هادين موسى قفت صحيح معنى جامعه صدرنگ ازان خم صفا خيراتي اماتنا 409 نه معنى كلام كسينا جامعه صدرنگ يعني جلي صدرنگي ازان خم صفا جوي يعني كوبي صافي ساده ويك رنگ گشتي چون ضياء يعني چون صبا لهناك نسخة دا چون صبا دبيجا چون ضياء ساده ويك يعني جامعه صدرنگ او جلي صدرنگ ازان خم صفا جوي كوبا صفاي ساده ويك رنگ گشتي يعني قريان ساده ويك رنگك چون ضياء وكي رانيه كشوا رنگك راني وياجي چون صبا وكي باي صبا يكون تي بيك شكلكي باكي بصاحين كي خوشه جوي كوبي حضرت عيسى جي اوان جلا صدرنگي دركتن گرچه بوياغيك بوما بصدرنگي دركتن نیست یک رنگی که زو خیزد ملال
نینه یک رنگی کجوی ملالت راب و چه ببه يعني ملالية يعني تركي وصالمات بيجي رعد يعني بون جابدا كاتن وصار رعد بون عمله يعني عاجز بونا جي مرو جي عاجز باتش كيف صانينا يعني يكرنجي مرو جي يكرنجي قرا عاجز نبه ماله المثال ما هي وآب زلال بلكي أبيا يكرنجي وكي مثال معسي وآب زلال تبيك معسي مثلا آب دجي أما آب يكرنجي كي بحضارة معسي بحضارة تششيتي معسية هذه الجورة هنا كي مثلا روايتها أو متى كنت بحريد أنا جاء بي رشاية بيتر بصد بداية حزارة مثلا بصد حزارة بلكي أمد بحريدة هنا أما تبجي ديك رنجة كي دانا دي رنجة كي آبيدانا كو جيك رنجة گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست اگرچه خواست رشایه دا به هزار رنگ هنه ماهیان را با یبوست جنگ هاست معسیه را دگل یبوسته یعنی دگل قرائه رشایه جنگ هاست جنگ و جدال حربه يعني نهاره قبل معسي در که به رشایه دمره يعني قالتينا العردية تخل عردية حتى بيره كبد دمره كيست ماهي كيست دريا در مثال يعني المثال ده ماهي كيه ده محر شيه طابدان ماند خدا عز وجل حتى كو خدا تعالى بنزري وان به يعني امتين مثال معسي ودريا بحريتين اما اصلا انا يعني دورن كمر بك مثال جبو هبونا خده ورنگ خده وصبغة الله جوانارا ماله صد هزاران بحر ماهی در وجود سجده آرد پیشیان دریای جود ماله صد هزار بحر معسی در وجود ده يعني ده عالم وجود ده سجده آرد يعني سجده تینه پیشیان آن دریای وجود دریای جود پیشیا لبر يعني وبحر جوده بحر جامرية بحر كرم يعني بحر كرم يعني دریا هاني صد هزار دریا لپیش کرم خوده هر سجده و دریا ما یک حب يعني نهایت تمامی و عالم دا دریا کیه يعني اره ما ناوه وان آری دانیا اطلس اقیانوسو مثلا چیک اقیانوسو اما تبع اصلا یکن إذا بصد هزار أوها سجدة دبن البر دريا خده يعني وانا نابن مثال جبو خدا را چند بارانی عطا باران شده چند بارانی عطا يعني چند باران عطای باران شده باران اول بمعنى اسمه يعني نابي باران بخوش باران يعني او تشتك دوباره جويرات بيجي فقط باران دبي دار نه باران او که باران عطاء يعني عطاء كوكي باران يعني چند باران عطاء يعني چند عطاء كوك باران شده باران دو فعله باران شده يعني معنى باره باريه يعني باريه تابدان آن بحر در افشان شده حتی که بوی بارانه بحر در افشان بیه یعنی اینجی ساچجی بیه خوش تمام بله یعنی اشارت بالوی او که و باوری او که باران نیسانه و خود باران او که کی دباره او صدف دوی خود که و باران که اندریوید به اینجی يعني قنجية خدا أوقع برة رجية وان دنزا صاح كلية كو إنجيا وان دنزا وان أرضا وان تمامي باران عطاي مثلا تبا قرتيه ماني
چند خورشید کرم افروخته چند روز کرمه افروخته yani vextiye yani ışıklandırmış kiriye yani nura bela kiriye yani efruhtan tiştekik mer vexe o nurayı bela ke yani vakit şeray vedxi nurayı bela dme hundre ode te ranit ke çend xurşidi kerem efruhte تاكي أبرو بحر جود آموخته أتاكو أبرو بحر جود يعني عورو وبحر جامرية آموخته هينكرنا يعني وان هينكرية هيني عطاي كرية بحرو مثلا بحر الدنيا خده أوقات ذا مرف نوصل اگر دبیش دریا منافع بیشمار است اگر خواهی سلامت در کنار است یعنی بحره داد به منافع بیش به حد و به حساب رانجی قوا کدباره مثلا لعرضه به حد و به حساب تشتاهیشین دکه و فلان دکه یعنی اویا جامعه بحره اوه جامعه عوراجی اوه اما خدای تعالی به جامعه بواندای این کرد پرتو ذاتش زده بر آبوتین تا که شد دانه پذیرنده زمین پرتو ذاتش یعنی پرتو که جوی ذات یعنی روژه یا ذات الله تعالی اما من ذات و روژه خود خلق کریه پرتو یعنی شعلکی هم بیش يعني برشكي رونكاياوي او قوي رونكاياوي يعني شعله يعني برشكي رونكاياوي پرتو ذاتش زده پرتو يعني شعلکی جزاتوي لخستيه بر آب و طين لسر آب و حريه يعني لسر بحر و بري يعني تا شد دانه پذیرنده زمین حتی که کوصاب لوی پرتو لخستيه که اف زمین yani zemin diye çe dane pezirende yani dane kabul kiriye yani ev tohum kabul kiriye o bir tohum et Xuda girtiye o bir tohum ji heşin kiriye bir sebebi mesela gelek menafai jvi dan çed yani şu baran tane ve çava kabul kebene baran tane be dane bikebe ardı ji heşin nabe إذا أو بيت الشندايا سلام الله شاكر بيت الشندايا بيتا 507 أماطن السرين مثلا هم بيجن هم دانه اف دانه هم ارضه جرا لازمه هم جي رو هم جي رو جرا لازمه چونكي رويت خواهید بیا پرتوا روژه مثلا وی خواهید که 506 هم هادم 507 خاک امین و هرچی دروی کاشتی خالی عرض یعنی امینه و هرچی دروی کاشتی هر چی که تدوید آجوتیه به خیانت جنس آن برداشتی یعنی به خیانت یعنی به خیانت یعنی به کماسی جنس آن برداشتی یعنی جنسی وی تچب کی تجه بگری yani dayet ve tçe bajo te wî biçinî wî helînî yani mesela gava tişkî davê jî ew jê din xıyanetî nake yani çi tu bavê jî wî cinsî wî te şterayîşîn dike û dete te heltînî berdaştan tiştekî meriv rake û bilind ke ji wê re dibêje این امانت زان عنایت یافته است کافتاب عدل بروی تافته است این امانت یعنی امجن خاک امینه نوسا ارض امینه اوی امانت هانه زان عنایت یافته است جویا yani عنایت گرتیه عنایت دیتیه کافتاب عدل که روژا عدالته
بروي لسروي مثلا أرضي طاف تست يعني يعني أو بيه يعني بيجن صار مش بيه وأضاء يعني أم بيجن كيف يعني رعني دايك نعم تا نشان حق نيارت نوبهار خاك سرها نكردت آشکار تا نشان حق نیارد نوبهار حتی که نشان کیش طرف خوده و نین نوبهار بهارانو خاک سرها را عرض خالی وان سر که تیدا بشارینه نکردت آشکار نکرد يعني مراجع يعني حتى بهار نه بهار نشانش خوده يعني قبل بهار ته خدای تعالی وکی جعردیرا نشان کی ته که کو اشارات کی ده کو کات با يعني وقت ويا وي ازولام جوي عردي وقا قلب انسان جرى في وضعتك الهيه او معنويه اشاريه ابيا مثلا لفظيه معنى لفظيه بش معنى لفظيه بش او شكت بيجي مثلا قلب انسان ان بيجن خدای تعالی که بيجي شين که يعني اشارات کی ده که او الصراط هذا تينا وجودي وانصرا شكار دبن او معنى اشاري ما اشاري بيجي تا نشان حق نيارد نوبهار يعني حتى كو يعني موسم بهاري يعني نشانك فرمانك امرك طرف خديوا نينه خاك سرهارا نكردت آشکار خالی ارض يعني سرا ناك آشکار يعني او دانه كتي دانه او انا هشي ناكو در ناخدرو مثلا طرف الهي دا انسان شي حتى خدا امن نداش عرضي ساخ نابن هشي نابن رانابن او شي شاید برتي باشد او رانابن مثلا انسان يعني خدای تعالی مثلا اشارتك ناوجه طرف خو ناوجه قلبي هون او قلبي هون جي يحيى ناب وتدا مثلا هون لطافه قلبي او انا لطافه قلب لطافه روح او انا جي اك نابن يعني درنا كم دروا اشكار ناب يعني بن صدوده آن جوادی کی جمادی را بداد این خبرها وین امانت وین صداد يعني او جواد يعني جواد او جاميري كو جمادي را بدات جمادك را تشتكي بيرح را بدات ضايع بي شبو تأكيد رايه جوادي را دات اصلي خدا وصايا بي شبو تأكيد راته او جاميري كو تشتي جامد را ضايع این خبرها اوان خبرها وان نشانه وين امانت وين سداد وان وي امانتي ووي استقامتي الجمادات شو واسطة شو ده يوان يعني ارضنا جامده ارض جامده جامده مثلا ارض هاني خدای تعالی وان دانات كوي داره باران الید بارینه وقت بهار ته دبي وقت ايضا وقت لطافته تكاري او تشتي كدزكي تدايه او يا درخي دروا دركه درواجي ايضا برفشيه سرماچيه قشاچيه ايضا اكنابه تشكينابه خبر ده يعني دخل قولي امري خدا لغورا مثلا لغورا ابي بري لغورا وان عالمي بري دارج جماعت بون يعني دارج زي روحا نبون حيوانا نبون او دار حشك جي مثلا تدي وقت ويهات كل الكادا و ايدي بري خو وفيكي خو ظاهر كر هر جمادي را كند فضلش خبير عاقلان را کرده قهر او ضرير يعني هر جمادي را ادات مفعوله هر جمادكي كند دكا فضلش فضل خده خبير ويدكا خبير يعني مدرك إيشا زانا وفهم بر يعني
يعني أرضك جمادة جي وقتا قبل وقتا بهارتي وكي بتشتكي في عمابة وتدي بتشتكي زكي خدا درخص نعم عقلان را کرده قهر او دریر اما انسان عقل قهر خدا منکور جید که يعني جوداوي جامرياوي فضلاوي بيرحى دكازانا اما قهراوي زانايا كورد كا يعني وانت كنزا يا زعمت مانا جانو دلرا طاقت انجوش نیست يعني جانو دلرا جانو دلرا جانو يعني جروح وجدرا طاقت في جوش وخروش تنه باکی گویم در جهان یک گوش نیست اشکرا بجم دوی دنیای ده تو گوکی تنکی گوکی کسعب که يعني لا شيء آذانا لا يسمعون يعني دخولات شبه يا سيدان يعني دبي مثلا هر کس هر انسان اوان تشتب ام دبي جن جي استفادت كن evet مالي يعني جحظاري ببجن داي حبجي في تشتي هاني كنت بجا ما قبول بك قبول كليسا باشا يعني herkes أبي أو كخداش دلو جاني خود طاقته وجيرة تنك قبول بك أنا طاقتنا يكون قبول بك يعني مراج طاقته تبدا استعداد او يتنه عينوس باقی گویم در جهان یک گوش نیست دوی دنیا داشت که را بجم که را بجم که بدم هایدار کردن چونکه یک گوکی تنکی يعني یکی مراج گوی يعني سمعي گوی قبوله يعني هر کجا گوش بود از وی چشم گشت أظن أبيع عين وكا من خير حتى يكي بوشاط يبو تقول شمات مولود نادي تقول مستحق تنن إجا سا أوجد بجا ملاي خانة جد بجا صانعين مطلق كنين احتياجات كوي بكاس لطف وإحسان جي در طلب كاري خويا يعني يكي كو مستحق بوج خدي بخوزة وقلبي وي لايقي وي دريبه حتى من جيكي دا إسراد التفسير دادي آيات كل بجا ما طيرا وصا صف كريا او دبيت شد بدر دا آيات مش بيرا كرتام ناي بيرا من سورة تباركة صافات او تفسير إشاري دبين كن ملايكات جبوي فيوضات إلهي بينن عيني وكا وشاقه لسر قلب إنسان دقارن كاكيجان مسعيدة كو حتى خليدين يعني هر قلب وكا جي وشاق خليدين نم سعيدة كو نم سعيد بس هذا ضرباست به أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن أبيا تفسير ظاهري يعني أم بيجن آية تفسير إشاري وأنا بين القرى صوفيا تشتكت بيجي ملائكة وفلان وبيوان أبيا القرى صوفيا ماله هر کجا گوش بد از وی چشم گشت لکو گو هبو گو کی بو جوی چابجی چه بو يعني جگو چاب چه بیازرم بله او گو aynı zamanda bir çavşi يعني صار normalde yani bıçav dedi de kitabı akide de oha darvas da tişteki oha benzeri veya de mesela çav işte embejin evkekiye ışıkın yansımasıya de çav tetkever embejin be her du çava paşa şimdi jol uyarı da gene ev paşa jat qatın dışın mejil ve deri evya mesela tahlil akid kad beja işte vay evya كبرة ويأخذ إنسانة ويأخذ رشة يا صورة يا فلان يا بيبانة بين مثلا دبي هنا كي أم بيجي مولكولن ج تشتكي رادبن وتاني بوزي مرشن خيشومي
لو درين كي سنر سيستمي أنا أو سنر سيستمي أبيات جينا ميجي قرار ده يعني حاكم الودري قرار ده كوفي بينا هاني خوشة بينا قولي يا بينا جانية مثال إجا جو مثلا أو دبين شيء جو دبي ساعكرن يعني دانك يعني دبي أو شيء أو هوا مثلا ببجن دالغاسيا كوج سرتما دتشتا أو دبي هوا دالغاسي شيء بتشي تي حتى تكبر جوي إنسان أو جد جوي إنسان ده جسان كي سنر سيستمي هاد جين المجي بيا دانك قبولك فقط بين عجيبة جو مثلا بهواية شعب مثلا بنورية دبينه بوس مثلا بون مولكولي كوج جسمكي درد كفن عجيبة بجو مرب كارت شتا ببينه ياخد بالشعب مرب كارت شتا ساعكه أبيا مثلا تارتشمش دبين يعني دبين أجر كو بقدرتها خدي بكاي يعني ما دا كان دبين بقدرتها خدي هتشت خدي بكاي أما كان من بعض أسبابها بكن أم بين مثلا طبيعته كور بكن طبيعته بهواي بكن أم بيجن نا ولا جو ممكن نينكو تشتا ببينه و أم بيجن شعبجي ممكن نينك تشتا صعبك أما دويد هذا مولانا بيجا هر كجا جوش بود أزواج چشم گشت لكو جو هبو لكل كدري جو بو عين زمان ده شعب بوش يعني بعينات خدا يعني أبيات سر مذهبك ماذا بخلق خدا كاره وصلك هر کجا سنگی بود ازوی یشم گشت بود بدرد شونه بوده دا یعنی واهویش بو او که وزنی را چه حسب هر دو بودش هر کجا سنگی بود یعنی بدرد لکو کبرکی هبو ازوی یشم گشت جوی یشم چه بود يشم كبركي كنت دي يشم آمه يشمينا ازوي چشم گشت چه گشت؟ چشم حرف اول چیه؟ چه؟ شورومن چسیه یا بشه تکرار لازم تواش خل جوری چشم هبو هر کجا گوشی بد ازوی چشم گشت هر کجا گوشی بود امزی یشم گشت ازوی چشم گشت هر کجا سنگی بود ازوی یشم گشت تمام راست اوساش اوساش یشم تدی بترکید بین یشیم يشيم كبركية يعني قيمتلية الله أعلم كاسكا يعني رنجيوي ودكن قاشي جانت كن قاشي قسيل مسيلة دكن قاشي مثلا تشتري كن نوازهرات كن قردلغا يعني كبركي وصايا هر كجا سنجي بود الكوس كبركي هبا أزوي يشم قشت جوي عين زمان ده يعني يشم جي شيء دبا طبيعياتية بقدرتها خدية beş yüz on dört kimya sazist چه بود کیمیا خدا کیمیا سازه چه بود کیمیا چیه؟ کیمیا nedir؟ معجزه بخش است چه بود سیمیا خدا معجزه بخشه yani mucize başlık simya ne demek? Simya şey. İlmi simya mucize tişteku harikul ade yani. Neyse tişteku sadık ki insan nikare pera muaradat ke ve tiştib ke. Ve ki terabi mesela tekevir biki zer. Tekevir biki zer evya yani peygamber ki بإعجاز أخو كبر كيف كزير إنسان كارب كبر بكن زير ممكن هنا أنجح مادة زير دوي كبري ده هبة توي كبري جي بهري بحاليني فلان كي بهم كي جدار كي بيعيدي زير تيدا تلا بوت كبر بكي زير أبيا ياخذ صفر بكي زير أبيا علم سيميائي دبيجن وصاد كي قد نقراوي
فقط حتى يروجي كسينا كريه يعني برجي خبتين راح يخرج تيدا دانا عمر يقتل درباس كنا ما شيء نبيه اذا دبي خدا معجزه بخشه يعني او صفري كارب كزير او كبري كارب كزيف كارب كزير كارب ك يشم كارب كلعل كارب كدور كارب كارتشتي اف سيميال كويه يعني سيميال ne demek yani سيميال تنهش kimse yani karşı خدا معجزه خدا سيميال hiçbir şey değil. نوصل اوان سيري ساحري فرعون القارشي معجزه حضرت موسى تشكي كره insana guften zaman terk sana است 514 515 insana guften zaman terk sana است ev sana jimin gotin aslında çiye terk sanaye yani تنكر بباسنا يكي طام بدي تدي كوا كتب بيه واشترى بين دبسك نلو تنزاني شو جيغ دبسه عين پیغمبر قال لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسي عين این سنا گفتن زمان ترک سناست اف سنا گوتن ji taraf mı var aslında terka senaya kin delili hesti و hesti خطاست لورا كين دليل هستي وهستي خطاس يعني çünkü هبون دليله و الدليل هستي كين دليل هستي هستي خطاست ساكنه ما قلت شيء سيدا دبي زيرا varlık delildir ama darlık ise hatadır. Darlık. Kin delili hesti kin delili hesti hatast. Açıklamayı bakın mesela. Varlık, darlık. Darlık şikedir edersin. Şimdi Hazreti Pir Efendimiz Hakk'ın senasına ve yani ev rabbi Khuda vasıf ki sanki yani darlık akidina Khuda juvi gelek mastırha. Kin delili hesti hatas. Rıma hoşçay ne bu? Benim bu sözlerim ya müşkil hayabilir. Söyleyişim sanayi terk etmek olur. Nitekim مساكنة مج أو كارا بنير شرح أكيد إني بنير. Tamam selam. Kerim ki. كين دليل هستي خصاص bu sanayi demek varlığa delil ve nişandır. Vücut ise mahde hatadır. Yani darlık abiya mesela Aba Abdullah Efendi bahsa darlık marlık aynake. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث که دبی گوتیه که وجود و ذنب لا يقاس عليه ذنب آخر هذا به معنى به حدیثه ده ifade کرد وجود ذنب لا يقاس عليه ذنب آخر كين دليل هستي خصاص أبيا يعني این سنا گفتن زمان ترک سناست اف سنا گوتنا جمن ترک سنایه کی yani ku ev sana gotin delile hesti yani delile hebune delile hebune amne yani çünkü mesela ezheme ve sanatkum ve hesti hatas aslında hebunji hataya
يعني جرى از تنبم لقارشي گره تنبم يعني قارشي خدا تشتك تنه يعني وكي كو جانت بيجن دبي خدا جي نفسي را قلتي از قيمتي في قلتي انا انت هاشي بهانا تشب تربيه كريه انصم برشيبوني تربيه كريه قلتي انت ربي وانا عبدك الذليل تشكي صاوتي يعني عبدك الحقير عبدك الفقير تشكي صاوتي يعني يا استاذ استينا ها استاذ بالزمان اللي بيجي تشتكي تقول كتاب يودتي يعني بيا استاذ بيجي كين يعني اف سنه قوتن اشارتي بالوي داري كي ان يعني كي ان يعني كو اف سنه قوتن دليل هسي يعني دليل كو ازوا همه يعني واز همه وسنه تتكن اما هستي خطا اصلا هبونجي خطايا لسر خطا جين كي ناي بناكر 515 516 پیشی هستی او بباید نیست بود اول شو بيد عين التفسير كان شو يعني تفسيره معنا بيشين كان في بيتا پیشی هستی او لبر القارشي يعني لبر يعني عنده پیش يعني بدل معنى عنده نزد هبوناوی بباید نیست بود لازم اكو مرض يعني تنبه چیست هستی چیه هبون پیشی او الجمعی يعني عنده كور وكبود او اصلا هستی القارشيوي كور وكبوده كور وكبود شو اسمه؟ كور وكبود عطفة كي تركيبية بمعنى يعني ناقصية رسواتية يعني بدلي كي برنجو زعمتي يعني ويا يعني تأكيد جرى كور شو بمعنى كوراني كبود جي تأكيد ويا كور وكبود عطف تأكيد يعني عطف كي تأكيدية يعني بمعنى اوكي يعني كيماسي ورسواتي وانا آفت وبلاء مصيبة ما تشتغلون معناتين گرنه بودی کور ازو بگداختی اگر او وجود کور نبیا ازو جوی بگداختی اوی بحریر یا ازو امکار مدن سر پیشی جی امکار مدن سر رواش پاراجی گر نبودی کور ازو اگر که جوی کور نبیا یعنی جو خدای کور نبیا بگداختی اوی بحریر یا جی گر نبودی کور اگر که کور نبیا ازو بگداختی اوی جوی بحریر اما مردقه معنی اول داخشته گرمی خورشید را بشناختی اوی گرما روژه جی اوی چه بکرا اوی ناز بکرا يعني كورة لو ما ناز ناكن لو ما نابینه ور نبودی او کبود از تعزیت كيف سردي هم شيخ این ناحیت اگر نبیا او کبود يعني او کبود نبیا از تعزیت معتمه تعزیت يعني كم كل بيجي نوصل يعني تركيا كرديا يندين شين كبود مقوه منه بس عربي طبعا شين تعزيات يعني تسالي دانا شيندار هذا خوي شيني انا كبود درد من كبود بمعنى ما قوي او ناقص ورسوا يعني منفعتسز اهميتسز بالشيء تشتي كيم ورسواتي يعني ما تشتي بيها ولا عطف يعني كبود برجع بكوريرا تيستعمال كرن ابي اجي كلام مسنويه ده برا يعني اذا هذا جي تي اما عندك فقط مسنويه ده مولانا برا دخبتين نعم ورنبودي او كبود اگر او كور نبيا يعني كور وصار ناقص وكيم ورسوا نبيا از تعزيات ابيا او نبيا يعني كور نبيا كيف سردي او شو مصاب بجمديا هم شيخ هروكي جمده این ناحية ابي ناحية يعني
بلقي في طرفي في يكون. Evet yani top ev kavi bu çet خلاصه سدا خلاصاوي قابا أوكبا كور نبا بشعبا فلان بشود أو ديجا مقام خدای تعالى دوي داريدات حلا فنا في الله دبا اگر کو تدوي دارا دوي وجود هانه دا ماي اون دو نبا في گوشت عسيه دا ماي تبي شغي دمت فسردي يعني تجمدي لفي بلقي لفي عرض هانت بوي وقت جمدي وماي يعني اگر اف وجود مثلا كبود نبا او النجم ديال او دبي دارا دا وقت جمدي يعني جمد نقرت في عرضي دا ناتا قريدان بعرضي بلكي وشبيا بقيش تاخذه وفنا في الله بقى tamam. Zaman bas işe bile verthozi. قوتنا كي جنيدة دبي حادث قبل كو أكبر نسكي قديمة ببا تندبه أنا فيها تشكي خوشة فيها ويد بيجا يعني ها خوشة زمان يرو بصة أصابكم الله خيرين كثيرا